moyo ingcwele sime ngenyawo sonke Jehova wena wedwa esikhona amagama aqulwa ngabantu emhlabeni kodwa wena wedwa elapha igama liphakeme baba wethu namandonke indalo yonke iyakuzukisa ngoba wena wedwa unguThixo ungumdali wento zonke wena wedwa akekho awukalinganiswa nawe shaka talabosha umakayabosha mighty Jesus namhlanje Nkosi yamakhosi sesikhona kwalikhaya lakwasishuba siphakamisa wena wedwa siphakamisa amandla akho moya ingcwele khona kula ndawo mighty Jesus kathulawula Nkosi uJesu kuzophethwa nabantwana bakho baba wethu namandla bathethile abantu batho kwakho ukuthetha kukodwa akufaniswa nokuthetha kwabantu Thixo namandla bangathetha abantu kodwa kanti nolunga bakuthethe wena namhlanje gcwalisa inqaku yakho gcwalisa umkhosi wakho ngezwi lakho baba wethu namandla laba bantu bakho bafuna ukuva izwi lakho balaphe Nkosi uJesu baphilise nalikhaya lakwasishuba philisa abantu bakho ngezwi khaya khatha khaya mabosha ndalabosa mighty Jesus siyabonga akekho njengawe kuba bonke Thixo hallelujah thank you Jesus sisame ngenyawo kanjalo ngicela samkeleni umkhonzi kaThixo our bishop esizalwa nguye egameni lika Yesu sicela samkele uBishop egameni lika Yesu sibethe izandla zethu samkele umkhonzi kaThixo haleluya bethe izandla zakho sibahlala phansi yazi bazalwane bami sekufanele ushinyayela ubaninzi isiphithiphithi kuba abantu sekufanele uthethe uThixo bakhona nje loo nto nje ayingabo usathana kuba akufunekanga abantu beve ba uthini umdali wakho kodwa ke sibile until azabuya zolanda ibandla ifula ngalamazwi kuba khulana ibhathi nje kancinci nami nindiphe nje imizuzwana embalwa njengabanye nabo bondihleli shela utata othile wathi nakufa kwathi kuhlengana uzincamile umuntu oxakeke gqitha but because apho khona usapho lwami noba luphansi kwebridge liyofika ndiva lo mphanga umbuliso lo bebuhlungu gqitha ndifuna ukulila nalabo qha ndizibambile ngoba kawulila labantwana xa ulila mna kakhulu it's sad ukubona ukuthi umuntu ochazwa ngoluhlobo ahambe ngalendlela kodwa ndinayo impendulo ukuba kutheni ehamba kanje
kuba ilapha eBhayibhelini. Therefore fundisa uTanani wasithile ujika nomama aso sonke isifundise esikhona family lekaShuba, colleagues and friends and family obukhulu bayo umzi waseNtabelanga Botani emalanga nje bese nikhumbulile kakhulu ngagqibela kudala ukuza apha eNtabelanga nanku ke ngokwendimema lokaShuba ngokufa kwakhe ndifikile ke Ntombam Mashuba ngoba mnandi mazi umyeni akho ndazi wena ngenxa yakho umyeni wakho undenze kwenze abantu uzofika apha ngenxa yakho and I'm so glad ukuthi uzoshumayela ngalolu ncwadi usho ukuthi bekuyindedeba le ngoba kufike mina bayazi omalume uganya kuba xa ungakhonzi kakuhle sithumela nje igosana lengangqalanga kakuhle liyongcwaba kuba kungancibi kungelododana bongakhonzi kada ubheke lendeba kaShuba kuzibhishophu uqobolwayo umuntu azakhela inkonzo yakhe Sizaba ukuthi ke inkokhelile labheka nansi bishop ecawe yonke ikhona. Zange ndambona la ngolunye usuku ecaweni. I'm trying to say kuhle noba kuyalilwa kanje. Uyabona kufanele kufike mina ndizonibopha, ndizonifasa kule mizuzu embalwa nje ndizonifasa. Nawunka apha kule ndawo niphilile. You know my stories. Abandazi kwakudala. Bangapha emampondo lapho lisuka khona ndizalwa khona esikisini. Amampondo asaphili. Niyalazi bala amabandazi yakwezindaba. Ukuba xa impondo lihlaselwe zincukudu. Yazazi incukudu. Amampondo okudala yayisila ke inqombothi yakhona amema abantu baze kubukheni. Alazi ngigubuka apha lendilila kodwa injongo yokubizela igubuka ayibotshwala ncam zincukudu ezilapha endlini amampondo azawurhuqa ingubo zawo nejasi zawo ayegubukheni ebusuku bonke xa ifika egubukheni athi ke umama notata wendawo khulula ibhatyi zenu yonke into ikhona hlalani phansi ithatha ibhatyi lendibona isixhoma apha emadongeni Amampondo akasebenza ngezigogwana akho wardrobe ncane. Khumana apha ibhatyi zenu emirhajiyeni iraki zenu. Nizawuxhensa ubusuku bonke. Manje kujikela ipheyile ukuthi malihambe ibhekile. Xhensa amampondo abila bethi thins. Ngexesha xhensayo incukudu zingena phezulu empahleni. Ngena apha emirhajiyeni incukudu mntanam zingena apha. Emithi nayo nanso nabazulwane bayo khegole encukudu thembe encukudu ziyalandela zingene ezibhathini zamampondo amampondo ayaxhensa amandelwe because inqombothi uyabila phakathi ekuseni sewubila kakhulu akasekho nqando omnye ukhula nesikhipa hambe ngogaka ukuthi uzona ziqhubekile ukungena apha ezibhadleni phaya ekuseni uzawuthi ke bawudemeshile athi hayi ke mampondo kusile ningagoduka nangapha phelile utywala mampondo abuthi izikipa zawo nezikhathi zawo nebhatyi zawo emkanazo asemakhayeni wazo zoncukudu umzi kademeshile ushiye kupholile manje ngaqhubekile ndaba ngathi khona bazithanda manje ime njengemboni kodwa nanku umhlola bothi xa bemka kuhle kuthe hu apha eqhabasithathile sizokwenza loo ntanam family sakele nabashana bonke sizothatha nje ingcukudu ukuba lo mzi usale usathe hu amakholwa njalo ke xa efiki athatha ingcukudu zomzi ashiye umuntu ephile nomzi wakhe ntathu kuphela sigoduke eqhibini ekufuneka uzazi emhlabeni. There are three things that you must know emhlabeni engamelanga uphila ungazazi.
Sisihloko sami izinto zintathu ezibalekile fanele uzazi emhlabeni. Yabona xa indehlula zoyinika uba uganya anqibezele malume ukhona. Xa ingathi yanjitha malume usose uvala ufefe kule ndawo. Into zintathu qha ekumele uziqiniseke uzazi. Eyokuqala yi-origin. Yi-origin. I-origin kulapho wonke umuntu aphuma khona. Xa ungumuntu ungaphili ungazazi uba uvelaphi. Pastor. Umuntu wasentabelanga, Thornhill, Bulhoek Massacre, Khwabi. Akumele nanibuye Kapa, nibuye ndawo ngendawo. Ungake uphila ungazazi uvelaphi. Incwadi yemizekeliso ku-22 verse 2. Ezi zinto ke siyefana ngazo, zimbini esifana ngazo, inye sehluka ngayo. Izinto ezimbini ziyefana, sifana ngathi sonke, lento kuthiwa yi-origin, sisuka phi sonke siyefana ngalokho. Funda unohleli ngasesibaneni. Incwadi yemizekeliso 22 verse 2. Ziyaqubisana izityebi namahlwempu. Umenzi wabo bonke nguYehova. Antsonke. Isityebi nehlwempu ziyaqubisana. Bonke aba bantu bazalwa nguYehova bonke. Ububona umuntu otyebile bomazi uvela kuthini. Ubona umuntu ohlwempuzekileyo ongenayo nesize. Ufune kumazi lo muntu bakwasa yena nalowo uvela phi. Uthi ubona inqila lo muntu uba nje lithini umuntu. Noba unxilile noba unjani ube umazi lo muntu uvela kuthini. Lwendihluphayo ke malume kukuba abanye abantu abatyebileyo bacinga bavele endaweni ethile xa sebetyeba. Ngene kubo xa usebeka kuhle uba nento emgwenzayo luhluphekileyo okungathi luvele ebhokweni akaveli kuthini. Uva abantu bethethela phezulu because bavimani. Indelelo abanayo ingapha kokuthi nasiphume esidulini kasingenayo. Imali namhlanje ndikuxelele njengokuhle lapha nje lobutyebile noba uhlwempuzekile uvela kuthini. Awufundanga awunagama emhlabeni khona into ofanele uzidle ngayo ba noba ningafundanga linje kodwa nami ndivela kuthini. Kaloku indetheba ayaqokolela uthuli aluthi ngakho ongacinci ufana ngoba uzoliphambanisa. Kuthiwa laa ndoda yaguqa yahlanganisa uthuli lomhlaba. Ayigqiba ukuhlanganisa uthuli lomhlaba yakha ingalo yakha inhlobo yakha imilenze ngothuli lomhlaba. Yagqiba yangathi umama beleka yaguqa. Yaphefumulela imphefumulo. Waba umuntu ngumphefumulo ophilayo. Wavela inswayizo adaba emolweni. Apho sivela khona sonke. Sizalwa nguThixo. Noba namhlanje ungayiphikisa loo nto bamnandi vele bazalile ema. Kwaba abazali bavela. Bavela abazalini babo, abazali bavela. Masiye ukukhathana ngenxa yobutyebi engathi khona pozivela khona. Umuntu esana hayi manje mazwalo uThixo ndivela kuTata ubona uba kwewu usekude. Sonke siphuma phi? Cela makhelwane wakho nami ndivela kuwe ungani andama. Ngabo hamba ngemoto enkulu eyami imoto kodwa nami ngani andama ndivela kuthini. Ngabe una double story mna ndinomkhukhu kodwa nami ungalinyathi ndivela kuthini. Ngabe una degree i-degree zinyusa ujonga okanye ungabe impahla yinxiba ungathenga wonke umzi wami kodwa unganideleli. Sivele endaweni enye. Xelela kokugqibela hayi nganidele nami ndivela kuwe. Noba ndinje. Anikho ngibona yokuqala fulisitana. Ithe zintathu nje uphinde efana kuzazi. Ezimbini sifana ngazo esithathu asifana. Eyesibini sonke siyafana ekufeni. Ncwadi baba lamavesi wami intshumayelo Ecclesiastes 9 from verse 1 to 4. Bese ngazoshumayela namhlanje nami ndiyaziva. Awuthi babe ngiqhubile. Ncwadi intshumayelo 9 from verse 1 to 4. Ibambe le ndawo
sonke sivela phi siyefana siyalingana ngokunziwa kuThixo sonke. President, teacher, principal, igqwetha, mantyi, ugqirha, umuntu osebenza ekitchen, lo umsebenzi la uyafana nayo ngokwe-origins. Sonke sivela phi? Ake siyeke le mpakamo engaka. Ongathi sivela kwi-gold mine. Ngoba wegolide lo muntu. Hayi indlela amhle ngayo. Ucinga uvele wakhiwa ngegolide, sonke sivela phi? Okwesibini siyafana ekutshoneni. Funda! Okay. Verse 1. Yes. Abelani ke bazalwane umuntu wegunya ndiyathanda bakuthetha amazwi uqala. Enze ngathiwa ndithethe zokuqala. Yes. Ngokuba yonke lento ndayinyamekela ngenhliziyo yami. Ndayihlela yonke lento yokuba amalungisa nezilumko nemisebenzi yabo isesandleni sikaThixo. Ilungisa nesilumko yonke imisebenzi yayo ivela phi? Sandleni sikaThixo. uThixo lawula. God is ruling all over. Yes. Nokuthanda nokuthiya akukhona ekwazini kwabantu. Ukucaphukela abantu nokuthanda konke lonto leyo uJehova yongamela. Yes. Lento yonke asebeyimisela. Yes. Verse 2. Izinto zonke zibahlela ngokufanayo bonke. Izinto zonke zibahlela ngokufanayo bonke. Ilungisa umuntu okhohlakeleyo, umuntu ongagijimi. Zonke izinto ziyasehlela ngokufanayo zonke, noba ulungisa noba ulima. Sinye isihlo kwilungisa nako ngendawo. Kaloku kwazi emhlaba khona bangendawo ngoba lo muntu lo angongendawo lo ulungile, kodwa xa wehlelwa izinto zonke into zehlela ilungisa lo ngendawo wonke ziyamehlela. Siqhube ndivana phakabanza wonke into olungileyo nongalunganga ziyamehlela ngofana izinto apha emhlabeni. Sikozulwini semhlabeni. Kolungileyo, kohlambulukileyo, nako inqambi. Yehla kohlambulukileyo, yehla nawo uyinqambi. Yonke into ziyabehlela ngohlambulukileyo. Leza ikhuza abantu namhlanje endlela ngathi bethetha into ezingekhoyo bathi xa wehlelwa into embi bathi uphina lo Thixo wakho ngoba uyagula nakayazi eBhayibhilini. Awumzalwana wami icawe wehlelwa into enje uyagula. Apha emhlabeni yonke into yehlelo uhamba icawe nongayihambiyo. Sonke siyefane kwehlelweni izinto ezimbi. Qhubeka. Lendabanyana qhuba. Nako inqambi lo inqambi kunabantu abayinqambi lo muntu indlela inqambi ngayo umdaka. Athi amaXhosa umdaka usibanibani. Bopha lo tata lo inqambi lo. Umdala ngeminyaka kodwa inqambi le. Ambelani bantwana ambelani kude inqambi lisondelayo. Kuza abazulwane ngasonde bazulwa tata omkhulu inqambi. Ngolile. Xa kwehla into embi yehla kongangcolanga nongcolileyo. Sokundibuza lehlelwa into embi ilungile undele indehlelele ilungile. Emhlabeni into ezimbi ziyasehlela sonke. Kobingelelayo nako ngabingeleliyo. Kobingelelayo nongabingeleliyo into embi yamehlela. Qhubeka. Njengoko anjalo olungileyo unjalo nomoni. Ewe nomoni iyamehlela into embi nalo ulungileyo iyamehlela nafanele sibuze nanani kuba isehlela sithandaza. Ngexesha lokuthandaza kwethu iNkosi ithi iBhayibhile ziyasehlela ngexesha lokuthandaza kwethu into ezimbi olungileyo nongalunganga ziyasehlela xa into ezimbi. Qhubeka. Siyafana kwezo ndawo. Ofungayo unjengalowo ukoyikayo ukufunga. Ofungayo ndoko ikufunga xa ufuna kwenhle into embi izakwehlela ngongafunganga. Xa ufungile izakwehlela into embi semhlabeni into ezimbi ziyasehlela. Qhubeka. Le yinto embi phakathi kwezinto zonke ezenzekayo phansi kwelanga. Hayi imbi gqitha. Yini zithandaza kangaka lehlelo into ehle umuntu ongathandaziyo. Ijongeni usengale bazalwane abantu ndiyabathanda. Andiboyiki qha ndiyabathanda abantu abahlonipha.
ini yambi into sithandaza kangaka umuntu akashuba ethandaza into limehlelayo ezimbi siyasehlela ngosithandaza futhi into embi imbi lendlela ashone ngayo tatana basabe sithi into enhle into embi igqitale nami ndiyayicunukela nje abantu kule ndawo into embi yini umfo omhleka ngabona onyana bakhe naye mhlawumbe eFortweni avela ahlele ayolandwa ngo-12 such a terrible thing embi qhubeka ukuba sibe sinye isihlo phakathi kwabo bonke. Mina kuba bethiwa ngokwami ufana abalungisa abahlelo abantu ezinto babe ngokuthiwa uThixo asehlela ingqambezi ayibona njengoba kanjalo lithi kaloku umuntu ohlupha kanti ahlelwa into embi ima umuntu oyibigusha yakho awuhalele bakavela akashayiswe la imoto awuhalele okanye adliwe ibulldog umuntu othatha imali yakho ebhankini akuhalele Dingumuntu bazamazi ijonge tata umuntu okumoshayo awukukhale bangakaqhawulwe ngomnye wakhona umfana wabhubha phethe umfana ngibana lo tata ulo waseThekwini ekhula kaManqulu usifiso Ncwane bali labantu baveza omnye bathi akwabe kuhambe lo kuhambela umuntu ngela ngaka akwabe kubhubhelo ikenzeke kha ungathethi uyigcine ngapha komaNkosi yami yini umuntu ungathaba yi5 njalo babophe ngendlovu uthathe bona uyele lo yi1 olilungisa but imbi lento basiyefana continue about to pray ibe nenhliziyo yonyana babantu izele ububi inhliziyo yabantu izele intoni umbulala kanjani mani utata wabantu nomyeni womuntu ongathi ubulala isilwane inhliziyo yabantu igcwele intoni ububi ngcolile abantu qhubeka ibubugeza enhlizweni yabo besadla ubomi ayageza ubugeza bodwa benhlizweni bezidla ubomi indlela abadelela ngayo abantu ayageza usibani babo yabona nje abantu umfundisi ke ngicinga umuntu ohlupha likhalata akaze wezicala lami ndimnike loba zimbini impama yacinga khali banjwe ikhola libomba sibi usibani bami Nkosi yami sendincedwa nguYesu kona ayigeza umuntu ngathi akumbiza ukuthi awuza ukuphupha empumulweni umheda bembombeni uphuma igazi ngoba uyageza inhliziyo yomuntu igcwele igeza inyamezelo sengizothandaza kodwa siyefana kulezela mpilo emveni kwabo kuyiwa kwabafileyo ngani ke basani bami eyesibili into siyefana ekufeni Bhubhu umfundisi ayongena efrijini yini umfako wathi nakho efrijini Bhubhu principal Bhubhu igosa Bhubhu isinqila silala upheqala kwa principal Bhubhu ifwengu sonke siye efrijini ngoba ekufeni siyefana uphela yabona basisindlela abahlenga ngathi ngabagcina bangabhubhi abantu abakothi sizawuthola siyaya khona iqhathisayo apha ithi ngendlela sizigaqa ngayo ngeke ndibhubhe uzotshona khona badelelayo nababulala abanye abantu ongathi nasozafe ndiyakuxelela mntanami wena obulale omnye nawe nobulalayo siyaye endaweni enye engabona umhlola sendimfundisa omdala ngengene emoshwari ufika abantu begunguluzile pha xa iphostwa pha umntu isidima somntu siyaphela umpostoli fika ejajile umama omdala ufika ejajile tata ohloniphekileyo ngekhola naye ujaji ithandi walo mama yayibona into embi kangaka isifundiswa sile lapha umuntu ubhoso beqeshe omnye ulele nalwamqashileyo kule ndababhubhe engozini yemoto xa sekufika phaya kubuza uba iprincipal zilala ngapha umqeshi ulala ngapha abaqeshwa hayi sonke nimvile uMrs Haynes la uthi ndimo baphethe nithi mina ekufeni lalo amphethe uyawulala noMrs Haynes ngapha nalwamqashileyo balele bonke apha ayisekho imanager bhubhe all of us were the same sonke siyefana ekufeni khona
Iintlobo zabantu ezithembe gqitha masawazeni uqomba Thixo wam uzawunuka. Ngendlela phapha ngayo akazunuka efrijini ngoba ngumhlola. Phela impakamo sometimes bashumayela nje khona bade fundekela lo M4 ingani ngondimamela. Pha efrijini uzobulelepha uyaya. The six pack yakho phayeze ulele live ngamakhasi. Ingqele izongena ngapha ezindlebeni ulele nomuntu omundermineayo. Ekuzalweni ekwakhiweni siyefana nasekufeni siyefana. Ndiyanicela ke bazalwane aba ndicela aba bacimba bangebafe ngicela ke ndikuthathe. Ubani ongcwabaya? Afbok Christ the King. Cela ke ndikuthathe ndikuse pha emotion uzoyibona uyicela. Pha nje kusisikhulu nje ungabanjwa ngabantu abatshayayo. Ubanjwa ngabo pha. Hey. Hayi ligosa lidanku umuntu elitaphu ligosa luka ikuba ngene fridge bawukhosa kodana ngene fridge bawumongameli lala ngapha ishumale standards yagoduka bonke abantu bahlekanga ngenye imini basazawulala bejathile efridge nawe wena ungaphandle la ngaphathe ententeni yakuxela ngenye imini uyaya endisiyefana ingathi ngondihlola ungandi undermine kwangoku ngobe kufeni sizawu yabona ngeke ndathutha abantu na 26 years lokumfundisa ngeke ndaphatha abantu abafilele bafaka ezimotweni abantu xa umfundisi bathanza ngabaphila abanye bayatshona umfundisi iza umfundisi uyi-undertaker ungugqirha umfundisi into yonke then uzafuna abahlolisha befundisa ngoku nanku nakuthi nansi into ngami ibhubhi lapha uthi hey izophamisa umfundisi nakwe ibhubhi uthi phamisa tata abona ucala ngoba Nkosi yami ndibamba imilenze ngoba umuntu uyaqina mayibhubhi ufuna bathi bawuthe idolo ufuna azimlehlise ngoba uyawubhubhele umfake evenini asisamhlasa ngaphansi umfake evenini Mercedes Benz ne double cab siyishile uzongena emva weveni ngosisi kuthula uyasinda ubula ziyajama fake sibiza labafana abadla imbamba letakonyisa mnike bambe fulamvula le balamba uyazi ngaqapha umntwana wami wayezithanda gqitha wayemhleqitha lo mntwana the way owayithanda ngayo iperfume wayifaka zazi too much but after 2 hours ebhubhi lava ivumba into ayinuka lo mntwana uJohn nongoku Ethezi ngithanda kakhulu singafuna uThixo usazawunuka mntana wow siyawazi yodwa nje uzova na bakuyike nabakade bekuthanda awungena abantu abadala ngekaseni ufuna ukudala kumfuso iperfume yephi lambi sehlela umuntu ohlela lapha zazi njengolapho sisidumbe sihambayo ubaba kuxele namhlanje ufile umfowashena uzoxelela nje uhamba nje usisidumbe sihambayo unokwenzeka emveni kwalomfihlo umfihlo esiyabonga wakho lento ndiyithetha noba uyayikholelwa noba uyikholelwa uyaya and ngokufa siyefana ngiyabamba ugqibela ingathi ngozehlisa kwangoku ungena apha ebantwini kuba ekufeni say iperfume yakayisibasa sebenza pha kunuka umzimba kunuka ukufa umoya ukufa koyikeke neboyfriend yakhe kubaleka nalomuntu ochitha umzimba womuntu naye uyobaleka lamelo utshona ngayo abazokusoyindunyumba phaya umbaza yofuna abanye abaphilayo ekufeni senjani siyafana andiyigqibanga le point eyesithathu ugqibela sithandazeli kodwa kukhona indawo enye apho zingafaniyo kuyo izitshilelo 14 verse 13 ndiqibile
Ischilelo Revelations. Ischilelo 14 verse 13. Sinikhuluphele lumncwa. Yena babelungu bahamba ngelashuma yini. Ibacela nje abemhlophe kanje basazonuka. Not too personal. I'm not personal. I'm not personal. I'm trying to say, I wanted to teach everybody to know this truth. You see, I want parents for this. So, how much we go engathi wonke umuntu angakhole entabeni letabela ngabani malibeka icela abantu babantu abakuthi siyefana ekuzalweni siyefana nasekufeni kodwa kule ndawo yokugqibela siyehluka funda Ngeva ilizwi liphuma emazulwini. Ngeva ilizwi livela phi ke ngoku thethani class ngeva ilizwi livela phi emazulwini yes lithini lisithi kum bhala uthi banoyolo abafi abo bafela enkosini Jesus kuthabathela apha ewe utsho umoya ukuba baphumle ekubulalekeni kwabo imisebenzi yabo ke ilandelana nabo. Vala iBhayibheli oBhayibheli ilizwi livela ezulwini lithi bhala utsho umoya ukuthi banoyolo abafi abafela enkosini. Siyafana bazalwane bami, can you see them njengoba hayi siyafana emzalweni siyafana kufeni kodwa into esehlulayo yindawo esifela kuyo. Bhayibheli iphikisa into abasizawufa kodwa ubhalele wathi uthi banoyolo abo bafayo bafela enkosini. Bhala lento ayibhale phansi yazwe ngumuntu wonke ukuthi banoyolo abafi ngoba sibhubha sisongena efrijini sonke kodwa sifane endaweni lesifela kuyo. Noba sizawunuka sonke iphethwe ingene ngapha iphume ngapha kodwa indawo esiyofela kuyo will never be the same. Ayisifane yababa yataka yamongameli rich man, poor person, sisi, yasifundiswa yekhaba ungake uyiphosekelele indawo zofela kuyo. Singawiswa imoto sonke sibhubhe kodwa sifani. Singagwazwa sonke sibhubhe, singadliswa ngabathathi namagqwirha kodwa sifani. Singathakatheka njengabanye kodwa sifani. Intwana engasifanisiyo izawuthi nilala frijini indaweni ifela uyindithethelele. Ndisela ndikodusela mampondwe ngale ndithanda naba ngebhani ndisekhaya ngoba la maxhosa ngathi akeva la mahesheli ngathi akeva la magqobho ngathi akeva. Lithi ungakuyenza imistake yokuba ubhubhe ungayilungisanga indawo ongasufele kuyo. Yabo tata ungayenza imistake noba ngabetha ngezulu kodwa awusoyilungisile indawo ayibangaki loo nto le nemvile uthendo of khona bethetha wathi uthe utata wathi wandenzakalisele kodwa baphathana. Ningaboyiki ke ngoko bonke ababulali benyama abangeke bawenze nto umphefumulo kodwa yoyikani ke ngoko noma kwazi ukuthatha inyama nomphefumulo ayiphose ezodweni. Therefore, brothers and sisters, as I'm about to go, sendizohamba nje from me now angasifele kuyo. Uthi noma kwenzenani andibuya ngedolophini kodwa sendiyilungisile indawo yami yokufela. Ngihamba emhlabeni ndingenavalo akufika idethi yami yokuhamba awandinangxaki sele ndiyilungisile. Banoyolo
bafike abafela enkosini uthi moya uthi bhala babusisiwe hayi bantu bangafika babusisiwe bafayo kodwa befela enkosini. Blessed is he who died in the Lord. Ubusisiwe ofayo kodwa angafela isithubeni, afele enkosini. Uyatsho umoya uthi bazobephunyuziwa kwinxwaleko nobunzima babo, athi bhekani imisebenzi asikhole kungatshoni, asisindiselwa ungafi. Into nje sifuna sisithi siyafa sifele endaweni sikuye ngoba ngapha kwengcwaba uboyilungisanga indawo ngoku xa ubhubha noba ufe kanjani izawukhawunta indawo le ofela kuyo. Andimazi umntu akasishuba sendinethemba nje lalanto bayithetha ukuthi intoni kodwa kuyenzeka lula ivesi yami ukuba xa ungumzalwane uyedlula kule ikwenzeleyo ungene kule bengeke bayiphathe xa uyilungisile indawo yokufela simangenya. Baxhaphaza akwaba nje baningene kuzwe lonke nje uzoba mhlube nje umncwa ube kanti nendawo le uyilungizile ngoba uzwe lonke uphela kwelicala akwenzela omhlube yama joina uzwe lonke joina usekhona uzwe lonke ngikukuzelwe bazwe lonke yaziwa kwezi joina uzwe lonke enze baningcwatywe kakuhle ngabantwana benu kodwa ngaphezu kozwe lonke ngaphezu kwe-policies ingaba umoya wakho lulungiselele nendawo unenza bazodlwaza izinja abanye bebangangcwatywa nje ungcwatywa kodwa xa uyilungisile indawo leyo kufela khululeka zawudla nje inyama ngeze uphathe abanye babulawa iswekile yazi babulala clean iswekile and HIV izobabulala clean kodwa xa une HIV uyilungisile indawo uyaphola khona amaqhaqazana nake ndawathandazele ebhubha ngathi mfundisi ungandibeka isandla bandiphike sendiyibona igama mfundisi wami andisafuna ukuphila apha sendibona ngoba apho ndiyakhona ayikho iswekile ayikho i-HIV akekho phethe ibhosi akekho phethe isibhamu thatha ihlahlakazi elilungisile indawo yalo mfundisi wami lincumile liyagwela kuphela mfundisi wami ungacela ukuthi uba ndivuke ndiyeke ndihambe likhulule mfundisi wami sendibona kodwa ngeke kwenye indoda ayifikiswe ngapha ukuthi basiyithandazele ibiphile yayinalento ayinqakula lento ukuthi lento ifika ukhutha wayikhutha lo tanda futhi uyahamba xa kufundisa omdala sothanda zibomba yabona lo mavele simcelele indlela ngoba ngabe saphila ngambona ba uyahamba lo tata cha kafuni kuhamba akayilungisanga indawo kanti yamuntu hayi ukuthi lo tata yamuntu hayi akakwazi kuvuka bathi uyaqhushalaza wabhubha ethe kuba kayilungisanga indawo ngoku lifika sekuphuma umphefumulo uthi hayi ngoku uyabala into ezingayaziyo kanti xa ulikholwa xa ifikile imihlobo hamba kwakho uyaphola uthi lo mzimba ohluphayo mawusale emhlabeni umoya wami mawuwele kwindawo yebafowethu bantu abatsha socinga uba useneminyaka usazokhula enye into eqhatha abantu abatsha mandithandaze
khona bathi mina hayi lo na 50 ucelwe ngubani wazini uyobhubhuze ngaka kodwa nokubhubhe kwi-age bani eliseka ngendawo xa sithi izani kuYesu asidlali ngani siyanizama niyawuva lo mbhalo osho ingelosi lithina apha ithi bhala uthi banoyolo abafi abangafelanga caweni macela undive abangafelanga ngamadoda abafele kubani enkosini kufelwe enkosini bakhona abaqatha abahlela kuba hayi ndiyobhalela amatikiti ndisibhatele 10 umdlalo engabe inkosi le uyilungisile indaba yakho nayo yentabelanga nanku uhlengane ndivitalize ndifane TV ukuba mhlawumbe ubhalo ndikhumbula kuba la mfoka hlengane ihwanqa ngithanda ukuthi abatyeba ngabandazi kudala sendithanda ukuba mkhulwanyana inyaka iyahamba mfahlengane ndisathetha laa nto ndandiyithetha esempilweni ukufela kuYesu kulungile kuba kona ufa uzawufa siyefana kodwa ungafi njengesidenge ufa ngathi ungayazi into bakhona imini yokufa uyilungisa kanjani ipolisi yomngcwabo ungayilungisa ngepolisi yomphefumulo lungisa ipolisi yokungcwatywa sizowudlala ngathi mapha ngofana neplate yam mntana ekube mhle kanje ngathi iplate ayikho njengalo mngcwabo kodwa my main concern xa sowenze kahle umngcwabo womzimba ulungiselele umphefumulo niyandibhida sifundiswa zami le ndlela nilumke ngayo uthathe amapolisi 1 million ii-covers 2 million ningayithathi ipolisi yanaphakade sivala amehlo wethu Jesus is calling unto you. For the last time, yabona ngoku ndifuna uzenzela isigqibo sakho enhlizweni njengoba uthi awusiphakamisanga isandla apha andinawo naloo nto ngoba uthi awusiphakamisanga uyazigqibela wena ukuguquka ulungisa indawo njengoba uziyela uziyela kwi-Avbob ziyele namhlanje Nkosi yami cela uba njengoba ndilumke kangaka nje lungise nje le ndawo yomphefumulo yini gogo sowukhula iminyaka emingaka ube kanti awuyilungisanga indawo yetata yemfowethu yesifundiswa yini na mfowethu uba uhlakaniphe nje uzoshiya zonke ezimoto nezimali singawazi beyokubheka apha umphefumulo wakho sizawuze emngcwabeni wakho ufuna ukungcwaba mina ngiqinisekile cela umfundisi ubishop uhleka bangafunda ungcwaba ukwenzela omhle umngcwabo kodwa ndingazi buyaphi today ungahlakanipha uday fundisa uhlengana ndikuveka kahle namhlanje I'm making a decision thatha isigqibo yoba xa ndithatha ii-covers ndikhavarishwe nomphefumulo banoyola bafi
abafele enkosini. Bhala uthi utshumo baphumlile kubunzima balomhlaba. Bheka ke nemisebenzi yabo yabalandela. Qibe enhliziyweni yakho wathatha eso sandla sakho usibeke enhliziyweni Nkosi yami cela namhlanje undincede. Namhlanje ngithatha isigqibo. So bale ndike ndikwamkele njengenkosi nomsindisi ndirecording so that one day makuvela ungakhange wabhubha ungamamkela nguYesu mnandi umuntu akahlanga isihlambi izandla zami. Bandamxelela uba ekuzalweni siyefana, ekubhubheni siyefana, kodwa indawo asifani. Father, I give you praise for these souls. Nansi le mphefumulo Nkosi yami ngalomngcwabo kaShuba. Balibonile usindiso lwakho. Bancede baba. Bamkele Nkosi. Njengoba Nkosi wamkela thina senze isigqibo ngenye imini, nabo makube njalo. Bazohamba kulo mhlaba Nkosi bephumlile. Bazohamba Nkosi kulo mhlaba. Bethi noba sife kanjani kodwa we have prepared our place of death. EkunguYesu igama lakhe. So that we know our souls are safe forever. Leminyaka esiphila Nkosi silungiselele kakhulu, siyakhela izindlu. Sakhela Nkosi, safaka nebadras. Sajoina imibutho kodwa Nkosi sangajoyini umbutho wasekhaya. Kodwa namhlanje siyahlakanipha. We receive you or we dedicate our lives. Sibeka ubomi bethu kuwe. Be our Lord and Savior and Master. So that masibhubha siwele esandleni sakho. Enkosi bawo ngabathatha, enkosi ngalamaxhagwazana ngabantu abatsha, ngabasisi, abantwana. Namhlanje abavula amehlo. They refuse to die away from the Lord. In the name of Jesus. Gcwalisa ngomngcwele wakho baqinisa ubavuselele bese bechafile. Banika amandla. Vusela Nkosi nakho umntana. Mama uShuba Nkosi nesapho lwakhe. Qinisa khulwini. Out of this akabona ubuhle bakho Kristu Nkosi yethu. Amen.